dewa dah. Enak. Dan Dong Dewa Ratu. Domen di dia nepoke nana jege. tes. Hidup tes. Dong Dewa Ratu. Enggen. Tumben dianggap poke naku no. Enggen. Iya. Ya kemudian kau cemut ini. Dong Dewa Ratu. Enggen. Dong dianggi genereng ah. Ada. Bungut Isi. kau orang nyirengah. gisi. Oh iya. Gisi. Meme jaga puskesmas me. Oh bangku iya. Dong Dewa Ratu. Enggen. Ini ada anak jege. Di Joadona jege. Tegara. Wah, Dewa Ratu duwe di Gunung Cimar sampun medal. Komen cadeponan ninting limo ke papanan. Oh, komen cadeponan turun tangan nyamping ya. Nak kengken, yang turun tangan kene. Oh, coba turun tangan, kene. Ini turun tangan, tadi coba nyium nih. Coba. Turun dari turun tangan. Kesebar. Iya, Ke depan. Cacang mang petunjuk. Hadirin yang berbahagia, inilah dia si Otong pergi ke pasar. Iya. Pak seruncu. Ini mat rồi. Mik cái quên đắp mà. Mik cái này quên đắp mà lên. Ada mik kualonyo bangke. 16 ngabung mik 17 bangke. Ngalang kerauhan. Nak enggen. Koyong malu. Dewo, niki karya pedudusan ya. Hah? Puja wali biasa niki. Kan pedudusan. Oh dia ngariana bagi oblok ngerti niki. Sing bagio budak ngerti Apa nih? nih pelang penutup jalan. Maksudnya ngomong gini kayak gini, Nyibok bas ajung. Ajung ngegen. Lagu dah ngadep para dewa dini liu perlu senyi kene bersikap. Kene ngegen. Ja bener boyan patut nanu orang matur sugro ngit yang ada kita dane melingih monto gitu. Banyak ngegen. Oh dia hanya mesti metimpuh gitu. Dia mencucuk biasa gitu. Bener mau mencucuk. Weh. Ya cing udah jajang biasa kedatang matune nah. Apa jenang? Boleh jadi timbalik doang sih cuma mencucuk perawadan kan apa. Udah melang neket di kepasilan tuh pocan. Simpatis. Ida dane sang sami saksiang di bosnya. Kan percaya. Tadi gede. Seumur hidup komen kena buntut mesti jeriji. Berarti kene nya berjalan di dunia. Bungu cipel. Mingkem. Yen bo bang wadah timpal bungu mantet. Mingkem. Entut meger gaji. Iya, mau jeriji. Sugro jero gede. Oh, manggu nih. Sing jumancang ada nih jelek kini jero gede ada. Hari jauh gede. Jelemo romon gedegen desa. Sugro. Ih, koratan buyungnya. Hari korang apa dulu? Thailand. Sugro. Aduh, ulun padu ko bener tungun karang palu ngaran. Adi jangan kena orang brekso kan ana wan. Kan orang ada. Apa dia kan? Di jenglas batis nih. Maksudnya nggak Tadinya seperti luwungsan sambungan cerosok beker Yamaha Mio Canjungan. Ini ratu. Kotek ini ratu. Cetemo. Padahal dan ada. Ais, adi yo baik dong nah. Kenapa saya? Nih mana cocok, nih kucing sih, bangkong sih. Jom di masa ada kucing sih tangkap sih nasi sebenarnya gini kucing sih bangkong mama sih coba bilang yang orang aja menurut timbal belinya perawatan kan apa? Orangnya menurut mesti driji. Kita modifikasi, coba beli mikir. modifikasi orang Apa? modifikasi orang Modifikasi. apa mau modifikasi Sing modifikasi.
Muwadah kasih. Oh, bukan ada sok kasih orangnya. Aja beli dulu nak kedep Pak beli yang perhatikan beli. Bah brengsek jatuh. Beli brengsek orangnya. Biasa kita lodot dihormati. Nah, ini Disayangin. Coba nak kita ajuan lah lo. Omongnya jadi aku tolera tuh. Badi ngasih. Ada lempung, maka lera. Nah, ini marah ya. Alesa sama adon indara. Ketahuan dia beli. Ganyo manis gemu madu. Badannya ne badan celeng. Sorok kawadan dia. Iya, cuma lenga apa dinga munyin celeng masaot nah. Keken. Ada jangan gedap jangan beli lu besok-besok ya. Kan Tungnya kan aja nih kau men kau. kacau rena. Asap kawadan kenapa biasa aja jelmone kene. Nunggu gitu. Anut tenang sama kemurire. Dusu nyangke wernya gadenge kemana. Udah jadi. Waduh. Menggegel Mekesapi dia. Mekesap. Makesiap. Ada ngeradang beli mekesam. Tadi dini gilo ngejang paut. Weh, bungkus cupe. Dia melenga ciseng nawa nih. Siap cara naluluh ini nih ada nih Arjo. Nih kalau cibang nawa nih ada nih Arjo. Uling bagian kenoban ngandan kalau belajar menci tentang kesenian. Dia Arjo nih kesenian Arjo nih. Nih ada nih gelungan. Kuningan. Tadi kuning. Kan galungan kuningan. Gelungan. Oh. Nih ada nih gelungan, nih ada nih badong, oh, nih ada nih baju, nih gelang kano, oh, nih tahu aja nih apa nih ada nih ada nih lama, biar jemak lima, nggak bawa main baru lama. Ngeras kan dia tak beli. Oh, jahat. Oh. Mana dong? Dong, Menyen. sing nang kedak nang bedi, boleh nak timbale. Masa dong. Nyeman. Dong dikata cara bojok kali. Dah datang takut mana? Menyen jadi dia. Ge, Merah tuh. Ge. tahu. Mau bersertifikat. Ge. Tadi pas sertifikat, Pepipilan. Celang. Udiang. Nih apa ada nih? gelungan dong. Kelongan. Badong. Badong. Oh, nih lama. Lama, kalau cuma aja lama. Jun cuma macam mencang ada di kene ngoyong sing lama ada nih. Apa dah? Kenapa? Lepek. Agak lecek-lecek lama nih beden gini. Lepek. Oke. Beli minum bereksa. Apa ada dong? Apa lagi? Apa? Kan LPS. Aman kan beli? Iya nih gelungan. Oh, Badongan. benar. Lamakan. Oh. Apa? Apa? Apa kan? Roti sih. Kau dia apa? Roti kukus. Udah kayak dia. Halo tuh, Mbak Ayu. Anaknya kelak kuping. Apa? Apa gede gitu? Geneng Ayu sudah. Anaknya kelak kuping. Apa maksud ini? Geneng apa ya sudah? Sing gitu. Anak lokalane di kuping. Sing bisa ningamunyi anake di samping aneh. Sedang nunggu. Ya nih tunggu apa bakat jet kan bakat not. Anaknya kelak kuping. Dia kejar bungo tuh naik, bungo tuh dia kejar Lo ya. kan mau nyanyi. Anaknya Tapi nasi kejar. mau bungu udah sampai kejaran dah. Nah, apa aja kena cing jarang. Nah, apa kejaran kan ini? Anaknya kelak kuping. Nah, legan cing ya. Nah, jadi silakan. Iya. Anak lokalane di kuping. Sing bisa ningamunyi anake di samping aneh. Masa simbing. Kita aja lah. Kita masih ragan adi. Adi, ragane kita masih. Si bisa menggending apa sih? Tanam ibu nih mau. Nying mulungan gending malu marahnya bisa. Beli sayang Ken Kenadi. Iya.
Kaden si mau janger nih. Ci cero dongkang di kajang kelion. Engken. Nyi cepok ngedekin basang. Daripada asing memunyi, Engken. mati dong kan ada. Ci dingahang nama Oke, gimana caranya? Pragat yang mungkin baru ci mesaut. Oh, nah, nih kan. Siap. Ci. Nah. Beli sayang mai jepakin tiang dingin negak di samping tiangi ada nekal orang diangkin beli. Dan ini rejim saud. Ya dia pulang. Saud. Usah mengilu dan di badan dia saud. Maksudnya bersyukur di cem saud. Suwot dia menggening, ci mesaut. Ulang. Beli sayang Kengken adi. melengah danane. Udah nang. Kengken. Adi jageng Ah. mai jepakin beli bini ngoyong di samping kandange ada nekal orang beli kenadi Apa dong? mirip subuh 6 bulan dagot amahnya rasa telah subuh bekal beli nejani tole di parkir pickup subuh teko udo adi jegek jani kaldacin beli Sate bawi. Weh. Sate bawi apa? lekle sate bawi mewali adi lekle sate bawi Wah, kenapa dia uriurek lagu? Apa? Kenapa uriurek lagu? Lirik. Uriurek. Pojok. Kengken. Lirik. Uriurek. Lirik. Uriurek. Lirik. Uriurek. Li malu deh. Li pengalone. Mendor lirik. Cek. Apa? Mawali adik, mawali cara ibadat. Sayangin beli luwangan ngelawat celana. Iya, luwungan melaksana. Luwangan buka celana. Ada luwungan melaksana. Luwangan sing mau celana. Cicing cuy. Cicaknya sing mau celana. lungan melaksana Luwangan melaksana. Selesai bakat kenahan. Selesai bakat impian. Lekat kucing ya. Jami beli ingo pedigi. C A C A. Lo akan balik dan dua lawan. Dua anak kilo pagi. Asik. Lo akan balik dan dua lawan. Dua anak kilo pagi. Asik. Lo akan Damu 3947 mana jadi Mau stres dari jam kedap sana itu ngah. Siapa yang dibalas? Jarana istri jarane Apa itu ini? Ini ajo tuh Dari apa aja kenal? mantri Mati apa? Dewan Ini melengah. Ini saya nawang gumi gerubuk. Hah? Gumi gerubuk. Ratu maluan cang nawang ken beli. Yang buat hawang apa? Buat hawang adalah mati. Ini yang kemudian nalo pedang-pedang. Ya ratu beli di sing nawang. Enggak. Sangkal yang pedang-pedang besu, nya nawang nepokin tiang nyama. do menggadang pedang nih manis semangan kalkuling japan lagi Gemeleng. Aduh, sangkal yang bani besu pedang-pedang ngajak nyaman tiangnya. Udah. Sangkal pengarah beli. Apa arahnya? Di sangkal gerupuk Ini saya nawang nggak betul mati. Ini melengah. Hai, kalian kecil melengah gue. Umi ini kali langsung gerubuk. Ini celapa ini sama lihat kasih. Nah toh, masih mungkin Amalia mulai gedenya kilan-kilan lihat ke kamar nih. Orang pengen jadi kamu ini. Mulai. Nih, Jadi nih, orang ini jadi cangkal ngaling, ini bisa ngeliat kalau mati aja, bo mati, malah ini pesu. Tua orang ibu nih. Enggak. Dong paling beli ngalih nyen ngematian ada di
di kumine. Mikir. Sing nawang. Sangkalan lah mati masyarakat. Lah masyarakat. Sopan dek do bades penekangnya 5 penekang. Sing tawang beli sangkalan yen. Eh. Yen ngelah gawe itu tawang. Dia nyi nguak-nguak nah. Jang boleh duning alih ini sing depo jadi nyi ngawang-ngawang ngomong nyi udah nyi menyang kuping. Ya aku tuh tiang naluh kadang di tiang sing nawang plus ukur. Nyi nawang. Sing tawang beli. Yen. Yen ada yang matiang Nyi yang madiang. ngirim bek tawang beli. Tuh ngelah ikan-ikan di kumine. Dawa kan nyi ngomong nih.